Prvo, ja želim da kažem za Ahmadija džemat od kada postoji u svijetu i nakon toga ja bih rekao kada postoji u Makedoniji. Ahmadija muslimanski džemat je jedna islamska zajednica, jedan pokret u islamu koja je bila osnovana 23. mart u 1889. godine u Kadijan iz Indije. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on osnovao ova zajednica po Božjem naredbom i on rekao da je od Allah, on je poslan, Allah njega poslao kao pratenik za ovo doba i on je obećani Mesija, ima Mahdi i sa Božjim objavom on osnovao i rekao da svi ovi muslimani, kršćani, drugi religije, svi čekaju jedan reformator za kasnog doba i Allah njega poslao objava da ovo nije bio Božji plan, da pošali, na primjer, jedan reformator među hindusima, jedan među kršćanima, jedan budima, jedan židovima, nego jedan poslanik dođe i dobi ime od različitih poslanika, umjesto ovo svi, on jedan došao da bi ujedini cijeli svijet i da bi završi reforma, da bi približi ovo ljudskog roda sa gospodarom i međusobnom i zato za Bog taj svrh on osnovao ovaj zajednica iz Indije. I poslije za kratko vrijeme ova poruka stigao do širom svijetu. U Makedonija je stigao negdje prije 25 godine iz Njemačke. Naši ljudi, naši članovi džemata, oni su došli u Berovo i tako isto iz Kumanovo i tako počeo da se ovdje mi djelujemo. To je bio ovako prvi susret, pošto ovo poruka je prema svim nacijama, prema svim narodima. Kada je čovjek dolazi od Boga, to bude Božji blagodat, Božji milost i on ne bude škrt. On želi da spasi svi ljudskog roda i da prenesi ovo poruka prema svima i zato ovdje smo isto tada počeli, ali poslije ja sam počeo da dođem ovdje poslije 2010. godine, onda smo malo počeli više, od 2013. godine smo malo aktivni bili i alhamdulillah naša zajednica postoji ovdje, imamo ovi lokalni ljudi koji su prihvatili, koji su shvatili poruka. Naša poruka je poruka mira, naša poruka je ljubav, harmonija među ljude i mi ne pričamo za mržnja, nego mi spojimo ljudi međusobnom i sa Bogom. Kao sam vam rekao, ovdje smo tek počeli, ali naša brojka ima sada više od 150 člana do 200 prilike i tako mi djelujemo i inšallah nadam se da će širiti, pošto naša poruka nije nešto opasno za država ili ljudi ili društvo, nego mi samo više, kao sam prije rekao, da volimo narodi, da širimo harmoniju među ljudima. Inšallah, kada ljudi će saznati više u tome, pošto većina ljudi ne znaju stvarnost za naš vat, pogotovo muslimani. Oni misli da je ovo neka pojava, neki pokret koji su protiv islam, ali oni ne znaju da je Ahmadija džemat je samo radi za islam i bez islam mi nemamo ništa i mi ne dijelimo, ne širimo neka nova religija, nego mi širimo samo
poruka od časnih pratenik sallallahu alejhi ve sellem. Znate, naš osnivač Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam, on nama rekao za razlog za njegov dolazak i ima dva sila i zbog ovo dva sila on došao da ljudi obožavaju Boga, da završi Božje pravo, mi smo Božji robovi, ali treba da mi kroz svog dijela da ponašamo, pokazamo da mi smo Božji robovi i mi završimo Božje pravo, a drugo on rekao svrh za njegov dolazak je da mi treba da služimo čovječanstvu. I znači mi treba da služimo čovječanstvo i to jedino mi možemo da služimo ako mi njih pomognemo. I zato mi završimo humanitarni projekte i koliko naša zajednica ima mogućnost, naši ljudi doniraju da pomožemo ljudi i ta je pomoć možda nije neki ogromno novaca, ali mi mislimo da muslimani to znači da mi služimo čovječanstvo, da ne očekujemo da neko nas pomaže, nego da mi treba da pomažemo drugima. I to treba da bude jedan kao statut za jedan musliman, da on pomaže drugima. Pošto Kur'an nama kaže kuntum khera ummatin ukhrijat linnas, vi ste najbolji narod, vama Allah stvorio za dobrobit čovječanstvo. Znači, čovječanstvo treba da ima dobrota od vas i onda mi, koliko mi možemo, mi povećavamo svake godine, mi širimo svoje ovo pomoć, ali to pomoć ne mi uključimo da bi širili svoje poruka, to je odvojeno. Naš je halifa rekao da kada vi pomažete ljudima, onda ne smije da širite svoje poruka. To pomoć je drugačije i to ide paralelno. Naprimjer, da mi pomažemo ljudi, onda ne pravimo razlika da li on naš član ili nije naš član, da li on musliman ili kršćanin. Koga mi možemo da pomognemo, mi pomažemo, bez obzira ko je on. I to je naš cilj i to mi praktikujemo u širom svijetu, nije samo ovdje u Makedoniji. I tako, hvala Bogu, mi smo ti koji služi čovječanstvo i da mi smo sigurni, ovo je naša obaveza, ovo je naša dužnost kao muslimani da mi pomažemo drugima. Da, Humanity First je jedna pomoćna organizacija u naš džamat i kroz taj organizacije mi pomažemo ljudi i vodimo razni projekti. I ovo organizacija je bila osnovana od strane četvrti halifa Hazrat Mirza Tahir Ahmad radhiyallahu anhu, koji je bio četvrti halifa nakon obećani Mesija alejhi selam, i kada je počela rat u Bosna i tada on osnivao ovu organizaciju Humanity First i ovo je sada aktivna više od 70, ali ne znam ja tačno brojke, ali znam da je na više država ovo Humanity First radi i kao sam prije vam već rekao da ne pravimo razlika i tako Humanity First sada služi čovječanstvo u širom svijetu i gdje god bude neka zemljotres ili neko prirodna nesreća i tamo oni stignu. Primjer, ovih dana oni pomažu tamo u Ukrajini, izbjeglice u Polskoj i ovdje u Makedoniji 2015-16 godine na granica kod Gevgelije mi smo pomogli u ime Humanity First 9 mjesec. Mi smo imali svoj tamo štan, svaki dan smo služili čovječanstvo i tako ovaj Humanity First je dio kao Ahmadija džamat, ali ta organizacija je samo da se služi čovječanstvu.
među nas i među drugi muslimani šta se tiče razlika nema toliko velika razlika, ali šta se tiče osnovnih stvari, na primjer mi vjerujemo isto časni Kur'an, oni vjeruju časni Kur'an, mi vjerujemo časni pratenik sallallahu alaihi wasallam, oni isto vjeruju časni pratenik sallallahu alaihi wasallam, i ovo islam, 5-dnevni namaz, Ramazan, zakat, hađ, bajram, džuma, svi je isto. Jedna ogromna razlika što dođe, mi vjerujemo da je običajni Mesija, Imam Mahdi, već pojavio, drugi muslimani čekaju za njegov dolazak. Znači, šta se tiče vjerovanje su isti. Oni čekaju za čovjek, mi kažemo oni već pojavio. Vjerovanje su isti. I još ovo razlika dođe, oni vjeruju da je taj čovjek koji treba da pojavi, da završi reforma kod muslimana, to treba da bude Isa a.s. Kao ovi kršćani kažu Isus. I oni kažu da on je živ nebesima i čeka za svoj silazak, ali mi jasno kažemo prema časni Kur'an da je Hazrat Isa a.s. umro i u Kur'an postoji nekoliko ajeta, običajni Mesija a.s. pokazao 30 ajet koja se jasno pokazuje da Isa a.s. umro prirodnom smrću. Isa a.s. bio Božji pratenik, Božji poslanik, nije bio više od toga. I Kur'an kaže vama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul. Muhammad je samo jedan pratenik, samo je jedan poslanik. Svi pratenici, svi poslanici prije njega su prošli, oni su umrli. I Kur'an nije pravio izuzetak da je osim Isa svi su prošli, nego Kur'an kaže svi su prošli, svi su umrli. I na drugom mjestu časni Kur'an isto kaže vama ja'alna li basharin min qablikal khuld. Nema, mi nismo učinili za jedan čovjek prije tebe da on dobi većinu život. Kako je moguće da ti umreš, a da neki drugi ostane živ? I to sam dao samo kao primjer. I svi poslanici i Isa a.s. i za Isa a.s. koristeno taj riječ. On sam priznao falamata wa fatani, o Božje, kada si ti mene osmrtio, onda ti si dalje vodio račun za moj narod. Kur'an kaže na sudnji dan Allah će pitati od Isa a.s. da li si ti naredio svoj narod da ne obožavaju tebe i tvoje majka mimo Boga. I sad će reći, o Božje, ja nisam to učinio. Ja sam, dok sam ostao živ među njima, ja sam njih naredio da obožavaju Bog i vaš gospodar. Ali pošto kada si ti mene osmrtio, poslije ja ne znam kako su oni pokvarili, kako oni su počeli da obožavaju mene i moje majci. I tako Kur'an jasno govori da Isa a.s. preselio prirodnom smrću i on umro. I nema, ako je čovjek preseli, kada napusti, ne može da on tjelesno vrati. I mi vjerujemo ovo bila metafora što hadis kaže da će pojavi Isa među vas. I tamo jasno kaže va imamukum minkum, vaš imam iz vaših redova. Znači ovo Isa za koga vi očekujete da pojavi, nemojte da tražite neki stari čovjek. On je imamukum minkum, vaš imam iz vaših redova. Znači, on treba bude sledbenik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ovo je isto jedna razlika. Ostali razlika dođe, na primjer, kako mi damo tumačenje za islam, kako mi vjerujemo za džihad. Mi vjerujemo za džihad, ali mi vjerujemo džihad ne znači da ubijete u ime Boga nevini ljudi. To je nije džihad. Kur'an kaže la ikraha fi din, nema prisile u vjere. Znači, za širenje religija je potpuno zabranjeno da neko koristi sila. Iako oni misli džihad znači da se širi religija sa silom, onda mi odbijemo takva džihad. To časni poslanik nikad radio. Džihad, što je islamski džihad, je kada čovjek brani sebe. Ako neko napadne, onda imate pravo da branite sebe.
I muslimani su tako vodili džihad u početak islam. Kada su bili napadnuti, onda oni su branili. I to dođe, na primjer, još jedna razlika dođe, kod nas se nalazi hilafat, jedan duhovni vođa za cijeli svijet. A drugi muslimani su podijeljeni na svake države i onda nekoliko granaka, nekoliko takozvani vođe, ali u Ahmadija džemati je jedan vođa, jedan halifa, Hazret Mirza Masrur Ahmad, Aidullah Ta'ala, on je naš sadašnji 5. halifa poslije običajni Mesija alaih salam. I svi Ahmadi, da li su oni iz Makedonija, iz Bosna, iz Pakistana, bilo iz koje države, oni njega slijedi, oni slušaju njegove hutbe, njegove naredbe i pravimo međusobno bratstvo i slijedimo njega. I to je, mnogo je harmonija, mnogo živimo u miru i to je taj džennet, da mi pravimo jedan lijepo društvo međusobno. I to mi želimo za ostali. Znate, zapadna svijet kada vidi naša dijela, oni vidi da oni su mirni ljudi, oni su dobri ljudi, ali mi kad god mi pričamo o zapad sa kršćanima ili drugima, mi kažemo ovo je zbog učenja islama. I zašto je Ahmadijet džemat je pojavio da ovo je reforma za islam. I ovo mi pokažemo suština i prava slika za islam, prava slika za sledbenik Muhammad sallallahu alaihi sallam. Muhammad sallallahu alaihi sallam je pratjenik za cijeli svijet. On nikad mrzio ljudi. Mi ne mrzimo nikoga. I svi ljudi, oni su Božje stvorenje. Da li neko je musliman ili kršćani ili židovi ili bilo koja religija imaju. Svi su Božje stvorenje. I časni pratjenik i poslanik, on je poslan prema svima. I mi treba da prenesimo poruka islama prema njima, a neki ovi među kršćanima dosta oni polako prihvati Ahmadijat i prihvati islam. A šta se tiče naša braća muslimana, oni koji smatraju sebe kao neprijatelji za islam, oni, pošto oni slijedi svoje hođe i obični ljudi ne znaju stvarnost u Ahmadija džemat. Oni ne znaju šta mi vjerujemo. Ja imam iskustvo kad god ja pričamo sa običnim ljudima i kada ja prenesimo šta je Ahmadija džemat, šta mi želimo, šta je naš cilj, svima sviđa da ovo je čista religija, čisti islam, bez novotarija, imamo hilafat, imamo jedinstvenost, imamo jedan plan za širenje islama u širem svijetu. Oni to voli, ali poslije, pošto dosta ljudi samo slijedi slijepo svoje hođe i onda hođe kažu oni nisu muslimani, oni su protiv islam, ali to je sve lažna propaganda. Ali inša Allah, polako Allah će otkloniti ovi barijeri, ovo zidovi koje oni napravi i oni pametni, pobožni ljudi, oni će inša Allah postepeno prihvatiti ovo poruka. To je Božji sada plan. I ovo sada Ahmadijat je religija, ali to je islam, možemo da kažemo islam Ahmadijat je religija za budućnost za svijetu. Tako je običajni Mesija alaih salam rekao da ne prođe ni 3 stoljeća, a većina ljudi u svijetu oni će biti uključeni, oni će prihvatiti Ahmadija džemat. Znate, mi radimo sve stvari, šta god mi radimo prema zakon. I časni poslanik rekao, hubbul vatani minal iman, ljubav prema svog dom je dio vaš vjerovanje. I ako zakon nas dozvoli, mi ćemo pokušati. Pošto prije nekoliko godina jednom smo pokušali, nismo uspjeli, ali vidjet ćemo ako Bog da, ako zakon nas dozvoli, onda inšallah mi ćemo pokušati da ovo država nama dadne jednako pravo kako ostalima i da bude slobodno za nas, da mi bi širili svoje ovo vjerovanje, mi bi širili ovo islam, mi bi uputili muslimanima
sada spas leži u Ahmadija džemat, sada za njih i za njihove djece, za naše društvo, spas je da oni prihvati čovjek koji dolazi od Boga. I isto ovo poruka je za kršćanin, pošto Allah, Bog je poslao poslanik i to poslanik dolazi prema svima. I ako čovjek prihvati, on ima korist sam sebe. Naprimjer, ako čovjek odbija poslanika, on odbija dobrota za sebe. On odbija Božju milost na sebe. I zato kako bi oni prihvati, oni će imati korist za sebi i ako odbijate, onda opet ima posljedice, kako smo prije rekli, i posljedice čovjek sam napravi za sebe. Mi sada ponudimo dobrota, mi ponudimo her, mi ponudimo bolje budućnost. Oni koji prihvati, oni će imati korist. Ovi koji odbijaju, oni će ostati lešeni. Pošto ovdje je vera i politika je nešto kao skupa, mešava i onda pravi oni malo barijeri i probleme za neki novi zajednice kao smo mi. Ali nadam se, inšallah, bit će bolje u budućnost. Pošto mi nismo nešto opasni, ne pravimo, ovi drugi muslimani su naša braća. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, 5 dnevni namaz, zakat, Ramazan, hađ, svi imamo isti. Mi imamo dosta ovo zajednički stvari i to nas približava. Mi ni ne smatramo naš neprijatelje, mi samo prenesimo poruka, mi kažemo Božji poslanik je došao za vas i sada ako želite da imate dobrota, prihvatite. Ako odbijate, onda to je vaš stvar. Mi imamo to, mi ponudimo i vidjet ćemo kako stvari ide dalje, a nadam se da će biti bolje. I to će biti bolje za naše društvo. Ako ljudi prihvati Ahmadijet, to će biti bolje za država, bolje za društvo, pošto mi želimo da ljudi slijedi državni zakon i Božji zakon i ako neko slijedi, onda pravi mnogo dobrota i mir za društvo i za sebe. Kada dolazi jedna religija i ako uzimamo od početak, dolazi Adam a.s. i Nuh a.s. i Ibrahim a.s. i razni poslanici su došli i kada prođe vrijeme, onda ljudi zaboravi ovo učenje, prethodne učenje, onda opet idu daleko od Boga, daleko od ovo mir i onda Allah pošali još jedan poslanik da bi završi reforma, da bi ljudi opet bili blizu i opet obožavali Boga kako treba. I to je taj fenomena koja je ne se menja, tako se uvijek dešava. I na kraju kada je Allah poslao časni pratjenik sallallahu alejhi ve sellem i rekao sada sam za vas završio vaša vera i potpunio svoj blagodat. Islam je sada završena religija, pošto Islam ima mnogo vrline, na primjer mi ne možemo da budemo muslimani ako ne vjerujemo svi prethodni knjige, prethodni poslanika i ovo knjige i meleki i ostali sve stvari. I to se pokazuje da Islam je globalna religija, ostale religije su samo za jedna nacija, za jedan narod. Za Islam je završena religija, ali muslimani nisu završeni religije, završeni ljudi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da njegova doba je najbolje doba. Danas smo pričali ovo, čitao sam jedna knjiga od običajni Mesija alejhi selam. I on rekao Islam ima 3 doba. Jedan je kada je pojavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada su bili njegovi sledbenici, to je bio krasna doba za Islam. Pošto ljudi su obožavali, ljudi su imali bratsni odnos međusobnom i to je bio krasna doba za Islam. Najbolje doba, ovo prvi 3 stoljeća za Islam. I poslije poslanik rekao počet će jedna doba kao mračna doba za Islam. Muslimani će udaljeti od Islam, svađati međusobnom, biti podijeljeni međusobnom. I to je druga doba za Islam, to je opasna doba. I onda treća doba je za dolazak običajni Mesija i Imam Mahdi. I časni poslanik, pratjenik je rekao to treba
i to je kada dolazi običani Mesija, tada će oživiti islam. On će završiti reforma u islam. On neće donesi nešto novo u islam, nego on će završiti samo reforma. On će ispraviti stanje, on će baciti novotarija. Šta god ljudi su počeli da radi novo u ime islam, običani Mesija to će otkloniti od islam. I to poslanik rekao za dolazak običani Mesija Imam Mahdi. I to se pokazuje da je potrebna reforma za islam. I časni poslanik to je najavio. I na druge strane mi vidimo stanje muslimana. Kakva je njihova stanje? Ako nema Božje pomoć, kako će ovo ummat, kako bi ovi narod ostani, kako bi oni ostani živi tako? Vidite koliko su podijeljeni, ratuju međusobnom, unutra jedna država ima razni muslimani, razni grupe koji ubijaju drugi, napadaju drugi i to nije završena slika, to nije ljepota za islam. Ako nema reforma za islam, onda ovo stanje na koje su muslimani nalazi, to je kao katastrofa. Ako ne bi bio Božji pomoć, ako ne bi dolazio običani Mesija alaih islam, onda šta bi bio sa muslimanima? U prije njega dolazak u Indija, nekoliko 100.000 muslimani, oni su napustili islam. I onda on, kada je pojavio, on promijenio taj stav. I on sa argumentima on pokazao istinita islam i napadao druge religije i pokazat će da islam je istinita religija. Islam je sada završena religija. I onda ovi muslimani koji prihvati njega, oni prođu kroz ove reforme. Naprimjer, ima drugi muslimani, oni mrzi kršćani, drugi muslimani, oni mrzi drugi muslimani. To nije islam. Islam ne zahtjeva. Islam kaže zaista svi muslimani, oni su braća. Ali taj bratstvo gdje? Ne nalazi, ne se vidi. Ali u Ahmadija džemat mi imamo taj bratstvo. I za taj bratstvo običajni Mesija alaih islam dolazio. Ne, inšallah, u Berovo jedna naša sestra, ona je poklonila jedan komad zemlja nama. Inšallah, u Berovo ćemo praviti isto mjesto za namazi, za druge stvari. I također nije samo to, inšallah, gdje god Allah otvori za naš vrata, svugdje ćemo praviti mjesto za namazi i takve stvari. Ali bitno je da vidimo kako ljudi nas prihvati, nas primi. Onda običajni Mesija alaih islam rekao na svaki grad ili selo gdje se nalazi muslimani ili gdje nema muslimani, samo treba da napravite džamija. Allah će poslati vjernik, Allah će poslati muslimani. Inšallah to džemat od početak napreduje. Naprimjer u Njemačkoj džemat sada gradi 100 džamija. Već su stigli do 60 džamija završena i 12 još su u toku. I tako svugdje, alhamdulillah, džemat napreduje i ako Bog da ovdje sa Božje pomoć, inšallah, pravit ćemo još. Hvala poruka je prema svi ljudi da je mi ponudimo vas nešto lijepo, ponudimo vas da je Allah pratio jedan čovjek, Allah pratio običani Mesija, Imam Mahdi kao poslanik, a svi čekate za njega i on već pojavio i on ne traži od vas ništa, mi ne tražimo od vas, mi jedino tražimo da vi vidite šta je on ponudio vas. On nije ponudio nešto drugo osim islam. On ponudio samo da treba da sledimo časni pratenik sallallahu alejhi ve sellem i rekao da bacimo sve notarija. Notarija, Kur'an kaže, je nepotrebni teret
što ljudi sam nosi. Allah nije naredio. Naprimjer, ovo što sada pravi sedmica, 40. 52. dan ili godišnjica i takvi neki stvari, to je samo dam kao primjer. I to sve stvari ljudi radi, ali oni radi u ime Islama, ali Islam nije uputio. U Kur'an ne govori, časni poslanik nije rekao. I kroz ovo poruka vi bi bili kao međunarodna zajednica Ahmadija džemat, vi bi bili kao član u tome, vi bi postali brat međunarodni i vi bi završili taj reforma što je Allah želi, vi bi bili blizu Boga i blizu čovječanstvo, vi bi služili čovječanstvo kao svaki musliman treba da služi čovječanstvo i to je naša poruka i ovo poruka je mir, poruka je ljubav i neka vi provjerite. Imamo web strana alislam.mk, vidite tamo naše knjige, snimak imamo i sve imamo, neka vi vidite i onda ako molite od Allaha i inša Allah, Allah će vas uputiti i dobit ćete samo khair i dobrota u tome. Neće zgubiti ništa, pošto ako prihvatite istina, onda vi imate korist. Ako odbijate, onda ostanete lešeni. To je taj, evo nakratko, na kraju ja kažem da imate, ako prihvatite, imat ćete korist, inša Allah. I neka molite da Allah vas uputi. Ovo je veliki stvar. Naprimjer, sada ovi kršćani oni obožavaju Isa a.s. Isus, kako oni kažu taj je Bog ili Božji je sin. To mi ne vjerujemo. Ali kada je Isa a.s. pojavio, Biblija kaže, on imao samo 12 sledbenika. Samo 12 koji su prihvatili njega. Ali ovi opet, njihovo vjerovanje nije bio baš kao čvrsta. Za jedan kaže uzio 30 ovo kao valuta rupe i predao Isus kod vojnika, kod policija. A drugi prekleo, drugi pravio kao prokletstvo protiv njega. I za ostali 10 kaže da je Isus rekao da molite za njega, da Allah spasi, ali oni su zaspeli. To Biblija kaže, a Kur'an tako ne govori. Ali sada vidite koliko milioni oni obožavaju njega, ali kada je dolazio kao čovjek. Bez pomoć, bez neki moć, nije mogao da oslobodi sebe od Židovi. I kasnije, kada neko prihvati, kada cijeli svijet prihvati, onda nema toliko nagrada. Nagrada leži, vidite ovi žene koji su prihvatili Isa a.s. Ovi žene, njihova vjerovanje je bila jača. I Biblija kaže kod grob, kada su držili Isus na grob, sutra dan, tamo su pojavili samo žene. Znači, žene su bili hrabre od muškaraca. Muškarci su možda negdje pobjegli. Ovi žene su došli prema naš vjerovanje. Isus nije umro na krst, on bio samo ranjen, bio nesvjesan i one žene su stavili neki lijek, neki masti, onda je poslije on se ozdravio i došao u sebe i onda napustio, možemo neki drugi dan da pričamo o tome kako je Isa a.s. napustio Palestini, otišao Kašmir i tamo je on preselio, imao 120 godina, ali point je tome da su žene su bili hrabre tada koji su prihvatili Isusa ili Isa a.s. I vi muslimani, vi muškaraci ili žene, vama mi ponudimo ovo poruka i vi treba da budete hrabri. I isto ovo poruka prema kršćanima, da vi čekate za drugi dolazak Isusa i već pojavio. Vidite, Židovi čekaju prvi dolazak Isusa. Prošao 2000 godine. Još oni čekaju. Ja sam sreo jedan ovako Jevrije u Frankfurtu i pitam njega, on kaže tako, oni čekaju za dolazak Isusa. On kaže, Isa a.s. njega oni smatraju kao lažovac. Da vidite, čovjek dolazi, završi svoje obaveza i preseli, a ljudi čekaju.
I sada, novo doba, vi imate primjer. Časni Kuran kaže, treba da uzite pouka od prethodni narod. Ako prethodni narod su grešili, nemoj da vi pravite ista greška. Naučite. Vidite, Židovi su pravili greška, odbili su svoje Mesija. Ako vi odbijate svoje Mesija koji je dolazio za vas, onda vi bi ostali liješeni sa Božje blagodat. Zato poslanik kada dolazi, on dolazi da olakše život za ljudi, da otkloni teret, da oni obožavaju Boga kako treba da se obožavaju i da postanu kao da imaju da dadnu korist za drugi ljudi, za svijet. I to treba da bude svaki musliman tako da napravi. Da svaki musliman treba da bude do taj nivo da on dadne korist drugima, da on ne stavi ruke da neko pomaže, nego da on pomaže drugima. I to je naš džemat radi, to je naš cilj. U Kanada naša džemat gradila jedan veliki sala i onda džemat ponudio ovo grad da može da on isto koristi i opština poklonila $1,5 ili ne znam, skoro $2 miliona da bi oni isto donirali naš džemat. I halifa rekao da vi vratite. Nama ne treba. Mi samostalni, mi treba da im pomažemo drugima, da ne uzimamo od drugih. To je naš cilj. I ne može da takva nacija koja misli do takve nivo da on bude, da neko njega pobjedi ili neko da njega briši u mape, nego takva zajednica ima cilj i takva zajednica ima takvu sjajna budućnost i takva zajednica mora da pobjedi i mora da napreduje. I to mi vidimo kroz istoriju naše džematu 129 godina od kada je osnivana i uvijek napredujemo sa Božjom pomoći. Ima problemi od druge muslimani, oni ubijaju naši ljudi, oni zapali naše džamija, oni sruši naši grobovi, u Pakistan često se dešava, ali ljudi ne napusti Ahmedijat. Ljudi kažu, za istina treba da mi damo žrtvovanje. Oni to žrtvovaju. I onda Bog podari svoje blagodati i džemat napreduje u širom svijetu. I to je to za vas. Neka molite, provjerite i onda ako Allah vama dadne hrabrost, onda prihvatite, neka Allah vas uputi.